Nirmala kenyam kana diala kontin barwan lingwasame. Bia kamal and demandu ni chang kwasnyak. And wale chang jandangro di kel kapai baro ron kina dangro vi jandangro di cha ban jome ban jalinkel. Jo ban lingwasame kui murleni ki jaba no tega jo mishalar nu shi jaba no lo chicken na chicken kamak kado mishalar kaja. Gorjan Oban me bejan yoga yekel kado bran jetwokaja. Of course, and full information order no ka jawdan chalat kaja. Bana banja kulilinkel kado bran chalat kaja no chitwokaja. Gorno jin biler me bi nyoga ne ko ken no kado bran dong de ler da shukaja. Kajan ler me kenyam no take roñ me chalat re wicha ka kobo kien winimi saladu shi murle chicken na chicken kamakala chicken wari kan kamaki chicken na jan match no kan full detail kan na ladnin ba chalan jeno chicken na chicken kamak no ka jawran chalat ke jan chicken wari chicken ka nyurika ka do ban chalat ke jan go tinare rika tele mo detail de changun duno da gwano de yanangach ke information me shangun gwasa me no mugor ba nyoka yekel jo me shala chala do ne na shi murleni chicken ngani kende chupke kin dang baro no chicken ke mobilize ke chicken gari alaka alo de ne ti no de ga na de kan ka wonak no chirem ngai kona de kan waronak de kan war de kan ka magwanten kon tikatin ngwana ti shop ke kin dang baro ke ngwana murlene ti shala do kan tika da do ko de kan nore no de kan kanak jo me shala no de ne dial de vidien de shunka special ne de content ka kobo ki tinte ke ne de content la murlene ngai kona gwano murlene ta de ne shang akan gurje no bikenat biken kamak ki bikana pere ka do dan dong de kana na kaja la gor kan gat gor kan ok gor kan match so jo me metwo kan tama and ono ler dangro de ti shaling tene ke very important ka ku ganga dan and then aren ganga je no bia jo mo bia janga je gwa kus ti dial gor no ba ka linga chaka bia palka no ne me gore mo gwa jo mi chalat gwa se me no la governor jonglei la United State kan chikalar no bi kan match ten content ten ngwan bi kan ga cap no ka United State kamayom te garo me chakulat gwas me chalado ne bul nuar chikana lok no ba me ken ba ka cap wa pan ke pan ka je wa cha ka mak no jang dor ten content tekaten ka United State ki reaching gwadran tiketin wa shi geneti ti shalga ti jang chicken hok ngwan nuari kan go kan no chicken nuari kan mo ka bot no tan tur ya lat ka social media de je ma dong jiram lat ka social media ni shang de ka jekten tan ken ci kon la ne Facebook ka YouTube te tur ya guru no de nywa ka jen mi shan tur ni shan ga nywa ga jamon ne ka ya ko mi cha ture cha jen nyak madong mitre de te kayem ki te kalya no cha jan no gwad men jen la kula ro ne ko ne ka nyok ba sam video te cha gur no de nyo na bo te ten to kan be jamat ko cha kat nok en mi te karyak ka social media cha gur so men biya kul ngaje ne ala bul nuar sikana logo no ba meken ba ka kap ko mi cha meken cha ka kap no nyo de jagwa no biken te karyak ko baka maka ne siang baka nek loro bang no kwari United State ajani ba maj baka captain ngane chit ke me chadol ke dit pan ke pan ga ja en go bokon dol ga ngane mi ngane yelo no ba me ken baka cap ajani ba yo cap ko bom jo mo mi le ro den tamam mo amen nuar wa cap ko bom no te ke mi chalat no Emmanuel Jal la panani Emmanuel Jal te ga jo mo kwen chala ro ne na ajan mo wa match nuar wa ka cap chika match ngwan content te United State wa ka cap kan ngwan ti bi ka barol nyang bi kan join barol nyang ramkel ka bon chal ga UPA United People Alliance bono mo ajan bone te
ke ling kam dien ke kum kirmi yadit te charun kul mat ke la bon dangwan barol nyang kwartin en bon dangwan de charun mat non madien mo ki military men cha mat la ke la deni kendial cha kwanya la kwartin kana paganda mum so mo ko le lingwas me wo chala do mu wa meken wa gon wa kep ko bom wa bungane bi ka barol nyang kana join wa kamo kan barol nyang kana join tembe to ko Unity State membe to gene ka jawdana chalat ke ja chala do nena ba Unity State ba jadak bi kwerut commercial ke rek biem top ko rek biem top tam jaram dan chodo kule yach ano ba match ano ba ka captain ka ngwane so jaram dan an shela longan tam no mo ngano kan logo no ngun kan match lora bang ka do mi mo ke do bran che ke ke je ajeno ba ka cap ko bom techniken rek biem top ramkel ka kume kirme yadit you know kajalla governor se janye lonka governorship no Unity State jaram medan e dol ke nuare ke ngwane nuare re wich kama yom ano ba meken ba ka kef na ngai kona gwano me kap ka mech no la procedure la ka gorka menyam te ramade mech halde ko ke meken malka na kon bere wike Sudan goron je no ba hal ba ka ne kurun kone ko la tela kwa gwa mach la wona kan kal shi kana worek ka jano tela kum kirmi yadin magangna so this systematic way of disarming nuar ko ba kul negrun che chongono so gore jano de ka ren kap chong kamishir kana mo so arik biem top ko ramkel mala agent dun kirmi yadit so mela da che chong ke chagwa na mani ame chare ja ke chajelok no chagu jano mela da chagwa na mo banang na nuarerun ko banwar jako bika tot ka tetken bika tel mach mu amaj baga kap so menetin man changu ka netin konti la ngwana nuar tin tere wichin binami la ngwana konti la bul nuar chikan logo no ba me ken baga kap so dio je buku lani kum kirmi yadit la de ni ken de ne SSPDF ke de ni South Sudan People Defense Force tin Rudian ngwana tet kuirun ken kane kono ya jogo no de ko won winami de kan match no de kan go ka ban tama ka warab state kel ka jang oda ba wate ke ring ne nyen kan ga jang ba tama ko jang chi kan gor no kap ko meken no sengna man la kona la kana la no e cha me ti kaf cha na melel no lat kan jeno jang de kan mai de kan kap ko bom tit kan enten kon la jang ban ngore kan no gwade so ne kono kwa target ke lu ngai kon dial no target ke lu ba no ba me ken ba nan tan dien mu kujimi so jo cha la de rek biem yes just as rek biem top so che chong disregard is message no te kan wer ba me ken ba ka kap che bia jena mon so nyo den ora mi dier ko me ka ba me nuare no ka run ba no ba kan nak ka jano nakan werin tama changa pan ka jeme dana chano cha mangu mishalelo buko nuare helicopter la noria mark dina SSPDF so tell me la justice tena na makelu so kujamo men chalat luarjan jen jorana gode nywa ye kelan ban yo je lardin bete mal bye bye